Dobar dan i dobrodošli u ovaj video na kanalu. Danas sam za vas pripremio neke od najskupljih namirnica na svijetu. Da ne dužim puno, idemo u klip. Kopi luwak kafa, $100 po šolji. Ovo je ujedno i najskuplja kafa na svijetu, a cijena joj se kreće oko $100 po šolji. Možda najinteresantnija činjenica u vezi sa njom jeste da se pravi od životinjskog izmeta. Naime, ova kafa dolazi od zrna koja se sakupljaju iz izmeta azijske životinje civet, koja najviše podsjeća na naše mačke. Godišnja proizvodnja ove najskuplje kafe na svijetu oko 450 kg i najviše se prodaju u Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Govedina Wagyu ribanj, $250 po komadu. Ova rijetka govedina dolazi iz Japana, a stoka se redovno masira i govedina je uključena u njihovu ishranu. Možda djeluje kao da bi to uticalo na ukus mesa, ali zapravo nema nikakvog direktnog uticaja. Masiranje se obavlja kako bi spriječilo vršenje mišića usred malog prostora u kojem su smještene. Oni koji su probali ovu govedinu tvrde da je ukus mesa spektakularan. Cijena se kreće oko $250 po komadu. Sir od magarećeg mlijeka, $1000 po kilogramu. Ovaj sir zapravo dolazi iz Srbije. Napravljen od mlijeka magarca sa farme u Zasavici po tradicionalnom receptu. S obzirom na to da magarci proizvode relativno malo mlijeka, postupak se ponavlja 3 puta dnevno, a procijenjeno je da je potrebno više od 15 magaraca kako bi se skupilo oko 4 litra. Ovaj sir iz naše zemlje nahvaljen je širom svijeta i mnogi tvrde da vrijedi svaki dolar, pa čak da njegovu težinu treba mjeriti u zlatu. Šafran, začin, $1500 za oko 450 grama. Šafran je najskuplji začin na svijetu, koji nastaje od istoimene biljke. Svaki cvijet donosi po 3 dijela koja se pažljivo beru, a potom suše. Visini cijene najviše doprinosi ručni rad, neophodan za sakupljanje i sušenje. Ovaj začin garantovano daje poseban ukus jelu, ali rijetko će se naći na nečijem svakodnevnom spisku namirnica koje su potrebne za pripremu obroka. To bi bilo to ljudi što se sviđa ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio, da crnču neke nove stvari, u komentarima pišite temu za sljedeći video. Ako ovaj klip pređe 40 lajkova pravimo drugi dio, tako da to je to, sada uživajte u pozdravima. Ok ljudi moji, evo nas u pozdrave, znači po mom glasu možete zaključiti da sam bolestan, znači baš sam prehladio, tako da ne zamjerite. Da puno ne dužim ljudi da mi krenem odmah na pozdrave. Veliki pozdrav za Ognjen Veličković, Miloš Marinković, Dudaruni Place, Majki Usamljeni Vuk, Blood King, Superman YouTube, Ifran Logan, Meho Kanović, Zebra Bro, Živko TV, Luka Dragićević, Nikola Nikičević, Phone Sport, neki klošar s YouTube-a, Retardirana Foka, N-Music, Milanče i Aljoša Mataroga. Veliki pozdrav za vas, hvala vam što ste komentarisali prošli klip. I eto ljudi moji, to je to. Što se tiče pozdrava, obavezno me zapratite na Instagram, jer sada imaju tu neke igre, nešto igramo se, zezamo se i dosta ću tu vas pitati koji klip sljedeći želite, tako da link vam je u deskripciji. Zapratite me, to je to. Hvala vam puno još jednom što ste komentarisali prošli klip. Ako želite pozdrav, sve što treba da uradite, da se pretplatite na kanal, pritisnete zvonce, komentarišete nešto i naravno da lajkujete ovaj klip. Tako ljudi moji, to je to, uživajte u ostatku dana i pozdrav!